Automatski bacač granata BGA 30 mm M93 koji proizvodi kragujevačka Zastava oružje u naoružanje Vojske Srbije uveden je 1999. godine. Oruđe pod ovom oznakom, međutim, ima ruske korene. Vodi poreklo od bacača granata AGS-17 Plamja kalibra 30 mm koje su Sovjeti uveli u operativnu upotrebu 1975. godine. Prva borbena iskustva oruđe stiče tokom sovjetske intervencije u Afganistanu, gde zbog svoje efikasnosti privlači i pažnju Amerikanaca. AGS-17 vrlo brzo se pokazao kao veoma efikasan u borbi protiv mudžahedina, pa ga Sovjeti montiraju kao borbenu stanicu na borbena i neborbena vozila. Razvijaju i dve verzije namenjene avijaciji, montirana na borbene helikoptere i mornarici. Plamja ubrzo stiče i popularnost na svetskom tržištu, pa se danas nalazi u naoružanju mnogih armija. Zastavin, automatski bacač granata 30 mm, je oruđe za vatrenu podršku pešadije, namenjeno pre svega neutralisanju žive sile i vatrenih sredstava u nepotpunim zaklonima i van njih, za onesposobljavanje i uništavanje lako oklopljenih borbenih i neborbenih vozila na bojištu. Obzirom na to da ima mogućnost gađanja ciljeva i ubacnom putanjom, oruđe je izuzetno pogodno za gađanje ciljeva koji se nalaze iza prirodnih prepreka, poput uvala, jaruga i zadnjih nagiba. Sa automatskim bacačem granata može se dejstvovati neposredno, poluposredno i posredno. Uspešno dejstvo pri neposrednom gađanju postiže se na daljinama do 700 metara, a pri poluposrednom i posrednom gađanju do 1700 metara. Na lako oklopljena borbena i neborbena vozila uspešno dejstvuje na daljinama od 1000 metara. Paljba iz BGA 30 mm može biti rafalna i neprekidna. Rafalnu vatru podrazumevaju kratki rafali do 5 ili dugi do 10 granata. Neprekidna paljba može biti do 29 granata, koliko ih ima u magacinu. Minimalna usporena brzina gađanja je do 30 granata u minuti, a prilikom dejstva u tom režimu moguća su i pojedinačna ispaljenja granata. Maksimalna praktična brzina gađanja je od 65 do 70 granata u minuti. Maksimalna teoretska brzina gađanja iznosi više od 350 granata u minuti. Bez pomeranja postolja na vatrenom položaju, horizontalno polje dejstva iznosi 30 stepeni, dok pomeranje postolja omogućava dejstvo u krugu od 360 stepeni. Vertikalno polje dejstva je od -5 do 70 stepeni. Ovo oruđe, baš kao i sovjetski original, koristi meta kalibra 30 mm i to sa kumulativnom, trenutnom, vežbovnom i vežbovnom markirajućom granatom. Za obuku u punjenju i praženju koristi se školski metak 30 mm. Puni se pomoću redenika u koji staje 29 metaka, a redenik se smešta u doboš. Poslužuje ga 3 poslužilaca. U komplet automatskog bacača granata 30 mm, pored samog bacača, ulaze još i postolje, nišanska sprava NSBG-1, doboš za municiju, rezervni delovi, alat i pribor. Pored tih delova na 3 oruđa, odnosno odeljenje, sleduje jedan punjač redenika koji umnogome olakšava i ubrzava punjenje. Cev oruđa razlikuje se od ostalih cevi po broju žljebova, jer ih ima čak 12, a 11 rebara sa spoljne strane služi za vazdušno hlađenje cevi u toku dejstva. Brzina gađanja menja sa okretanjem ručice regulatora na kojoj su ugravirane oznake MAX i MIN,
Kočnica paljbe blokira okidač u položaju U, ukočeno, čime se isključuje mogućnost slučajnog opaljenja. Pored AG-17 Plamja, u istu porodicu automatskih bacača granata, ulazi i američki MK-19, kalibra 40 mm, razvijen sredinom 60. godina prošlog veka, korišćen u Vijetnamskom ratu, ali i u gotovo svim sukobima u kojima je učestvovala američka vojska. Osnovna prednost Plamja nad američkim MK-19 je u težini. Plamja sa tronošcem teži svega 31 kg, dok je težina MK-19 bez tronošca 33 kg. AG-17 često se pojavljivao kao sekundarno oružje na borbenim i neborbenim vozilima i plovilima, kao i na borbenim helikopterima. Osnovna razlika između ovih oruđa je u tome što mornarička i helikopterska verzija imaju dužu cev, a i hranjene su redenicima od 300 metaka. Američki MK-19 montira se praktično na sve oklopne transportere i druga borbena i neborbena vozila koje se nalaze u upotrebi američke armije, posebno specijalnih jedinica. Domaći automatski bacač granata M93 često je viđen kao primarna borbena stanica na vozilima tipa Hammer, kojima je opremljena protivteroristička jedinica policije.